Ole missionary martyr te chanchin ngai thlak chunzum la ila nulamal som zuali numami sangka jakua sumsari pakua tanga sang nile pasari tui taka jankhuwa amu chu a han har hlola jing tong tra in khom kaltura akhuma tanga a han thau tur chuan akhumbul do kana changkor lian tak mai or ti phek durin chuktuma alotin rengmai chu a muthuta mei chedoi deuh chu ni se a tre buaina sa hle ome ani lo vek po in thi dan mai ol tak turani chu tiang chuan tal buai sela chuan chongkor chuan diriam takin achuk nge yang le ma se numa mi chuan chi ai buai hau lovin chu rul lian tak mai chu en ranin khumong lama atol thak sana kongka rem changa atlan chu asanta a pastor hovin tha tumin anvalut le na a alo tleng bo mana an that talo hemi tu ka hian aizol venglaya pi deng chingi sangni le sompali ya kum som kwa pani upa thanki malait nupui tong trai mi ram thim ve em thin ram thar chanchin buwa tong trai pui ngai an ron tal lam tele missionary te ta na tong trai te matak mai chuan nu mami alo tong trai sak thu ti hian a soi ma taka kathawa ka mithange ni ka ngai tu na po ka thiam lo ka ma hian nu mami hi alo langa ka mitin ka humai thailo na a ka hoina lama pia nga ka thin lunga khat lata engdang ma ka ngai tu thailo ka mitha acham tlat chu mak ka ti hle a amala chu karbiang longa omdai boxi ka ti a helho an soifo sia buaina ato kem ni ang le ti te ka ngai tu a engpo ni se kan tong trai sakphot mai te ang ka ti a ka tong trai sakta a ka a me na to kalatilowa ka tong trai le mol mula khami tu khachuan numa mitan ka tong trai tu pum mai ati ani ti chuan numa mi chuan tlai lama achung te phone a chanchin han hrilin jing a thoa arul mu dan le a in hlui to awanga sajukua tam tak om te hnoa an hatlan thu a han hrila pideng chingi to plei theilowa atong trai hun le numa mi jing tho chongkorin chuktuma alotin reng ma se chuklowa numa min akal san theita mai hi a hun a in rual chia maya tong trai thil ti theina chu he huna hian takin alo thleng ti lo rual ani lo nulamol som tluangi numa mi tir hriat lar zawk hi pu es thanglian le pi vanlal hluni pacho aizol venglai te fa pathum zinga an milai ni in february ni kwa sangkha jakwa somsari pakua khan aizol civil hospital alo pianga an unau pathuma hian meiche om chunani a an chung kwain aizol venglaya mani in nein an khosave a apa hian april ni somni pali sangni panga khan alo bo ral san to a anu hovin an omani zirnalama chuan Savage Lawrence School English Medium Primary School Zirzawa Government Electric Veng Middle School Zirla in Government Republic High School Atangin High School Azawa Government Shrangmana College Atangin Piu Arch Azau le a sangkha jakua somkua pasari atranga sang hi le pakhat chung pathian thu zirin Aizol Theological College Atangin Bachelor of Theology Azau le ani ama hi missionary ni tumtlat nadangpo ngai tu adu hau lawani a kum sangkha jakua somkua panga khan ar vanlal zawle atim ten Aizol venglaya rongan bola chuta chuan missionary challenge san siama numa mi hian chu challenge chu achang ve a heti lai hian kum som pangami chawalani a missionary a kalnarem chang amu ma saber chu Maori Society Turin Kerala State akala aju thona mun chu Carmel Residential School Kadalaville Nalik Kunnam a ania heta anhajuk tho chu pastor na le English le moral science teacher na te akopani he na thok tura akaldon hian Aizol venglai ko thana Maori Society in an tha a Maori Society ho tupa ber reverend ro khuman thana hun amanga
นูมามิฮีอันมิชชันนารีติชัวมาสักเบรนีCarmel School a hian kum khat vel chau athok man te in athona society te chuan trulzoka an hriat na mun Assam State a Tezpura an son le a Maori society hnuaya atho hun azo hnua aizola alo chuak le a kum sang ni palia SMB hnuaya missionary training center a training ta a heta training azo ve le sinot mission board in missionary ala le ngala January ni som panga sang hi panga a koila mate karbi anglong mission fila evangelist teacher na azoma hei hi athi ni thlenga anna chel chu anita ani numa mi hi alo pian don zan khan zai chua tura doctor zatke muanan anu po civil hospital a admit thap to kha ania chuti level chuan pu lalchung nungan bazar a rong abola Crusader hotenen anzai bur boka tong trai sakturin lekha anlo peluta zan dariata pulal chungnunga Mission for Christ atong traya atong trai lai takin numa minu naw nei tur chu tui apu tachiam maya zan khuwa in pumna si lovin oma jinga chon thatakim zaingai lovin numa mi hi lo piangta ani ina an hon nuwa naute chu atabang theilawa zan khuwa in a om le a an buai le a pulal chungnunga bok chuan atong trai le a lak ang mai chuan atrap abang tawang wanga amhing tur an soinak naka ti chuan anu in apian chungchang le atrap te mak tak maya abang tamhia mai te chu ro pui an ti in tha in ti ve chuan malsom zualini se numa mi ti in kawila atia chu alo pulen ta ani numa mi hi anau pante ta tranga mi in ngai tlom thian ngaina midang dip lo zonga nung thian te zai ngai thiam takani a azai dam em boka zai ngaina zai thiam takani a naupang Sunday school a akal chung po hian department ayo a zai reng thinani senior department zirlai ani atangin electric veng pastor bial zai pola soprano saina tel to a alano pangle a mibik ani zia alang fakte rongbol na alar wanglaya zaya rongbol huwa po telin a hotu ni na chang nge a missionary ani chung po in zaya rongbol na lama ain mangna sahle ani zirna lama po nufual pol ani ngai lova Aizol Theological College a BTH zirlain ATC zirlai zong ten khuaison pakhat changin Calvinistic theology anek zama chuta po chuan mak musang ber pakhat na ani englangei du berti venglai chanchin bui nan zo na chu zai ngai na mi kani awangin la hi ka du deuh vek maya ma se khoya pola li suan en chuan omila Christian labu number jan hi somriat paruk ti he ka du zuala ka testimony hla ani ati Bible chang po du ber than har ka ti ya tun hnaya karil ruwa chuan miti chaktua chuan engkim ka ti thei Philippi bungli chang som pathum hi a om lian ema ka du hle bokani ati bok Reverend Lauram liana numami karbi anglonga a om laya pastor chuan numami tenena ATC a anzirlai chanchin ti hian a soya numami hi ATC a lo lu khan Sidia department zirlai alania a classmate then khatekha senior department zirte tu te an lo ni to a ATC zirlai anau pang berani ATC baby kan ti thin kaini a u te ho khan pol lama kan chuat changin chocolate kan hon thina pek pa in khale baby kan ti thina athin aur leka ma se alalo phalbik si lawa nuisang chungin han la a kan hlimpui hle thin no pangte si in a o athle a zaya thiama kan ngai sangin kan hlut khop thin ani atibok Reverend Arlol Thapuya koila matia mission compound khata cheng ho thin chuan numa mi chungchang ti hian a soibok arammi pasal nei tur te hian mo thiana an du tlat zel mai thina thiana atang fo ani
trum khat po ring well tui chun chua nau pang ho a bol faya thom no tha po a halo ni mai lovin hak lai po a hu na sa a heti lai hian in nei tu ran lo kala thiana an du le tatlat mai sia hu deuh phung chungin thiana chuan ading le ta a an mi ngai na zong takani atibok arammi te hian an birthday mu mal an hrelo deuh veka birthday mu mal nei te an du ve chuan numami birthday kha an trom ve top thina nu ho zinga chuan numami birthday ring ve ta an tam khopang antibok a hmel le nun hian arammi te mai nilovin midang te a hipin an ngaina viau zel mai ani sinot hnuaya hian missionary na a thok rei vak man lova January ni som panga sang ni panga a Karbi Anglong fil akala August ni som ni pakua sang ni paruka apum thatlawa wangin aizola alo chuaka Presbyterian Church Hospital Durtlanga admit ania September tha chuan aril phir zayani a athale October ni ruk sang ni paruka atai zaile ania hemitum hian atai kan sarani ti mu chu ania atai hi an zainon le a November ni khat sang ni paruk chuan damdoi in atangin achuak ta a han dam le deuh hnuwa po ataksa ala chaktok lova an hriata wangin an khongaya ramthar fi la kaltir mai lovin Sinot Missionary Training Center a theiang anga puiturin an da a akumle September ni sari sang ni pasaria chuan anuam lo tan le dewa office po akal thale theitalawa October ni somni pali sang ni pasaria Presbyterian Church Hospital Dutlang admit le ania hemitum hian achikonga bok mu ani le ta a nima sela ama hi zai thai din huna adin lo wangin damdoi enkol anita zoka athoha alo chuaka anatna alo zual zela November ni som pariat sang ni pasari jing da thum le minute somnga a arong abol thin lalpa hena natna hreto lova chatua na lalpa fakturin akalta ani ami thiang lim ta thi na chu lalpa ngai chuan hlutak ani November ni som pariat sang ni pasari chanu dar khata bial to pastor reverend si chong ming liana kai hruai na in reverend lal nei vura director MTC le pi vanlal hluni pachuaw nu maminu ten thu an soya thamuan na thucha reverend vanlal bela secretary Sinot Mission Botin asoi hnuwa reverend zo sang liana kolni in malsom na asoya thana bial to pastorin atha liamta ani nula vanram moi sangkha jakua samruk pariat atanga sang ni le pariat nula vanram moi he upa vanlar hruai le pirem siamite fa pariat zinga pathumna ani a leng khuwa niriat thlariat sangkha jakua samruk pariat khan alo pianga fan ai niar cheng nam ne in unaw mi pa pathum le laizon pali anaya aminglam toy VRT-a ko ani ber no pangte kum thume molekani lain thi ngaminana a mase pathian zara wa nei tha takin anun na zu asak ania chuti tilo chu Christian lo na em nei lem lovin pathian zara alo seiliana primary le middle school chu apian na khuwa lenga kalin pol sari thlenga kala no pangte ani lai atangin molte pani mangin la appear train atalen don nia asiata wangle ama tuizok na awangin pol sari po zolovin apa in school kaltir chunjom lovin industry department hnuaya laphiar zir adil saka tharuk khos thataka azir zo hnuwa anho tu ten du sakphuwa an hriata wangin puan thui zirle ngal an phal saka ti chuan puan thui po chu zirle in laphiar le puan thui chu eizon nan mantlakin athiam ve ani laphiar chu azir masak zog le atuina ni ma se puan thui chu eizon nan thazo karina wangin mi dora hunenge mochen athok ve phota chumi hnuwa mania dor ahong ve a
anaw te le kha zirtir pa in achoma training pe in mi enga moza tin an hen atang hian puan thuyan zir chuak ve nge ani hetianga naute en kol lai nei ani awang hian beisei le hel tu po han nei ve bok thin ma se pasal nei theya ain ngai lova kopui nei lovin a oma ai zonna wang hian aizol republic venga tangin thak thing venga ain sona sai ha le ai boka hun enge mochen om le in republic venga bok lokir le a missionaria akaldon thlengin republic east tuna republic veng thang nita hian in le lo te nein a omta ani trong du le hlim thei tak thian ngai na tak ani awangin lekha zirsang lem lo ma se mi fel le lekha thiam tak tak thian anei thei hle a chumi awang chuan metric tal pass ve chak na anei le ta a ti chuan kum som thum lai ani to nuwa national open school metric exam ve turina in buat sei ta a atan chuan paltlang tur atam ve hle ma se mitum ru deuh mai alo ni a tuma zo hrele ron hre nei hau lovin kum sang ni le pakhat khan metric chu azo ve ta hlol maya hei hi zirnalama athen sanber chu anita ani eizonna wangin mun sang sanga oma rongbol na chanvo chel lem lo ma se aphak to ka in khom pathian hne na thil pek le rongbol na lam angai poimo hle thin republic veng thang ko thana omlai hian ko than zai pol member tran tu le no pang sunday school zirti tu te ni ve in k3p a group committee po ani ve nge ani kum sang ni le pani july tha a sinat mission bo ta tanga missionary enge mozat lak tur advertisement ti chua ania hemizinga hian nadil thei tur angchi craft teacher na po atel ve hlo maya he advertisement hian arel ru alave tatlak maya dil ve thei ani ta ka chuan pathianin theina le thiamna apek ve chun te chu atana man ve trul ti na nei lian ta hle a pathian kauna ani le ni lote ngun takangai tu in nu le pa u le nau te le chung khat leina mai ba ka ron oma angai te po ron kualin pathian kauna ani da lo moti in republic east ko thana tangin adil ve ta a pathian kauna alo ni ve nge ani ang chu craft teacher tu chuan lak ani ve ta hlau maya alom hle ti chuan phur takin sinat mission board hnuaya missionary ni tur chuan a in buat sei ta a missionary ta na in pek chan ni bera lang chu pathian le aram tan a thei ang anga tho ve ani ber mai thlathum chung mtc a orientation course an nei chu hlok puya in ti hle a zirti tu ta in pek na le thahnem ngai na te a training puite nuna tang ta in hlok na le maso na tam tak charin a in hria a soitui hle thin fila an chuwa ma a ko ran sanga practical work neya an kalvel na a ko ran ho du sakna an don thin ta chu ro pui ati hle a heti hun laia a hladu em te chu lali su a thian du om kana inu hian ti le lali su ka puma faizo ka du ti te hi ani orientation course an zo nu hian itanagar arunachal west fila craft center honthara thoktura da ani a center thar ani awang le bulthan tu ani awangin aphang to ka chuan tran alave hle thina mutmo hnarmo anei ve takmeu thina ni center in kol na le in kai hruaina dan te po mumol taka a om theinan a boi puina sa ve hle a zoram pon na chuak ngai lo le trong dang man na lom ngai reng lo ani box sia ma chon tur thar le paltlang ngai anei tam le ani atan po atang hle a hindi english mizo dictionary anei te phei chu thiam chuak vek lem lo ma se a chiar chuak vek thin ni in alang chumi awang chuan kum khat vel om hnu chuan trong har sat na zual pui chu paltlangin hindi chu sermon le lecture nan amang theita ani heti chung hian a in sit hle thina puala thang zaman itanagara azin truma anin biak dan sein
kan nau viari ne na kanin biak nan hnung ber kha kala thareng thin uzam te lalpa rong bol na a hian kawa indu khoplo tak em tun aya trong han thiam dewa thanem de uzoka han tho thei ka du ani tia soi chu ka hne na thu soi hnung ber ani tareng mai ti in lalpa ka chak lawani itan hian kala thok tlem ema tia in sit taka tamzok tho tumna rel ru pu a tho me laya lalpan a hruai tak viari thanem ngai na hi a hlua missionary thinlung dik tak aput zia atilang chiang hle ani Arunachal Westfield Itanagar a tho laya Anfield Secretary ar lal changlian a po in VR hi thinlung takle theina zong zonga thok missionary dik tak ring lo te vai em mi ni a hriat thu asoya craft center a puan thui zirte a zirtir dana thiam nei tura a thanem ngai puina te hemi baka outreach le home visitor a taimak ziate in khom pui sang sanga akal taimak thu le nula enton tlak tak ani zia war takin asoi bok VR hian mi te thu soi hi ngun takin angai thathina an thu soi hi clip ma mi lovin atop na lo ni don ta angse a him to kem van nun nen a in somem midang te dam na tur ani em ti hi min ngai tu tir thin ati ma se Itanagara hian sang ni pasari thleng a tho nu in sang ni paria January tha pechar thol Tripura fila sonani a heta po hian lim takin bulatana amaro chu Hindi a in Bengali alo poimo le thunga Bengali a han zir le chu hau takati viau maya hei bak chu zirngai omma se katlin to in karing lo ati hialani mihlim thei tak le thian nei thei tak thian ngai na mi ani a akom phak om lo tak tak te po thian anga ena kom ve mai thinani athil ngai nat le em mai chu thalak ani a milar le ro pui te ngai sang mi ti to lam chu ti tak zeta beimi ani a mithiam le zir sang ani lo na in le khachir le zia ka pe hle a bible chiar le khathon article le sermon zia te po ama to ka chuan a pe hle ani nula vanram moi hi pechar thola thlanga po a om thin ma in sinat mission bon hnuaya missionary zong zong te retreat a nei to viau lain apa upa valar hruaya lengkhua ommek pumpuar zaingain om thut maya sinat hospital dur tlanga zai ania apa chu angai tu awangin retreat tura zorama chu ma dilin apa chu zan khatlek hospitala aria poinu in natnana sa alo ni lo hlau awangin damdoina tanga chua ania lim taka republic veng thanga an ina zan khat an ria ho nu in ni sompanga thanga changni pariata min thil an chale fila tanga ti tur eng mo nei te ti tura aleng chuak chu a u teina zan ria a ei ngala chu ta tanga a chuak chu a thian nu zui te dora pumna in athuluta anin lobo som vatin dutlang hospital panpui ngal ani a doctor nurse le achung ten thei to pin enkol ngal ma se thanem ngai taka arong abol thin lalpa chuan a hnena chol arem ti to ani ang apumna chu re hlei theilovin atuk ni som paruk thanga sangni pariat zandaria le mini somli panga a thorim na te chol san turin a mangai lalpa hnena akalta a atuk ni som pasari thanga sangni pariata republic veng thanga an mani ina reverend zo sanglian kolni in church missionin vuina hun mangin sinat mission board hruai tu te baka reverend vanal zuata senior est pastoral thar zual dar choite missionary tam takle thanom khoveng le chung khat laina ten ui emin thana hun an man nuwa republic veng than mola William anita ani pi thalian kimi sangkha jakwa somli pariat tanga sang ni le pariat pi thalian kimi hi pu ral that thruwa male pi tok triali te fa pasari
mi pa pani le mai chia panga zinga upa berani a Myanmar ram chunga haimwal khuwa August ni sang kha jakwa somli paret khan alo pianga an khuwa hian seilianin ahun masalam a mangani alo nula nuwa arwan tlang khuwa aron lut thla a hun engemati chunga khosa a mitai male kuthem thiam mi ani awangin laphiar azira athiam viau nge nge a ruan tlang atang hian aizola aron pen thale a chan mari venga khosa a chan maria hian laphiar chu aizona chikhatatan thokzel chungin mi in hnuaya puan ta na industry te naw deu abuna hei hi kum engemoza thokin a hlo thling thokhat le ani lekhalama hian azir sang vak lawa metric po apas lawani amai ro chu puan thui thiam ani awangin puan thui zirte tuwa tangkai dona an hriat awangin sinat mission botin craft teacher tan an la a missionary na hi February ni sompanga sangkha jakwa somriat pakhata tangin athok tana kum somni pariat linglo deu missionary na atho chungin heng munsang sanga te hian athok Winchester School Barak area craft teacher Pechar Thol Tripura Mission Field craft teacher Missionary Training Center Aizola Missionary in Service Training Tripura Fila Sibari le Bora Bondua Evangelist in athokani Sinot Mission Board azom hnukum sangkha jakwa somriat pani January anna hian confirm ani pikim hi rongbolna tui takmai le in pmm mai ani a ti mai du lo thaitop chuwa thozel tumtlat mi ani nun polo deu le fiam thu dewa nun te hi missionary nun tu ni in ngai lawa a tho puite po hi thahnem ngai na tangin in thlahung tak chung si in a fui fo thin pathian aring ema hei wang hian laule tri po hi anei velowe moti tur ani trula hriat to chuan ama chau poina thoka a beimial mial mai thin tong trai pe ema engkim ati tura tong trai na nen lo chuan a chuak ngai lo mangai na nga tak ani awangin mi har sa jok te tan pui po a pe hle a arong bol sak nam te hi an in lama tlo chua lama afakom le a mi se zoi dap maile abula nuam tak ania phun chiar hau lawa ati tur chu lim taka ti zel mai thayani awangin fakpo a hloa mi je chak take ro chu ani lem lo taima tak ani awangin midang tan chuan khosak na ta na tu lem lo nia langkhleng hian ain lakhom pe ya ain todel hle thin pikimi hu Winchester School ramhlun kachara atho lain lalthan sang anen ni som pakwa tharuk sangkha jakwa somriat pasaria anin naya remchang le thajoka an hriat awangin barmarama an khuwa haimol ko ran biakina anhanin naya mopa thiana hian pulian khuma missionary Winchester School a thok chu atang nge ani hunenge mochen anin nei nuwa anin then le a pikimi hi thokzui zel turin botin atia wangin a thokzui ta zela fa po an nei man talo boro bandua omlai hian official na thatok lo wangin thok tu dang te ne na intran pui nai vai jok theitura du sakna wangin karbu ka son ani a amaro chu arong bola mun pa ngaya omzel chu aril ru hadam na le tangkai na jok tu nia ria in son lo adila adilang hian apos ngaya dale ania athi ni thlengin om hlenta ani hetianga thanem ngai taka ronga bollai hian akhosik le ko thalo wangin July nili sangni pariata karbuk mission compound missionary nurse nula jam te hena hruai pheiani a anin theitop lo chuin alo en kola athisenan te sa malaria pf alo ni a chu chuan akalpo alo ti chedeu to nia hriat ani July ni ruksang ni pariat pathiani tlaya agartala panpui ngal ani a Tripura Medical College a azana zanin admit ngal ani a atok thotan ni ICU andalu ngala uluk taka enkol ani awangin ama po alo harle ta dewa amaro chu adu anga alathat lo wangin
doctor te poin ti ngai na an hriat vak lo thu an sei wangin July ni somni paruk sang ni pariat in rin nia anin la chuaka aizol pan puyani a hospital atanga an chua tir phei chuan heart attack le limmel putakin akalani beisei lo takin konga an kalmek lain manu khuwa an pel feltia thi sual po nei lovin arong a bol sak lalpa hena thamuang takin akal tamayani January sang ni pakua pensuna kal to turani a atheng man talo deu ani arwang chu no gang mission compound pulal zom liana headmaster quarter lak lu ania akuang ta siam zo ani nuwa aizol lampan pui zelani a tun ma a lo kho sak thin na in puya anai pulal vuana chan mari ta chung koin arwang chu lalutin an ina hian vuina hun po man ani ta ngal vek ani pu vuana ta chung ko hian pikimi aizola aron lu tiratangin an fa ang main du sak takin an lo boi pui to thin ani pikimi hi July ni som ni pasari sang ni pariat pathianit lai dar thuma reverend zo sang lian kol ni ES in charge synod mission board in avuya than mola professor lalngai oman hunser nu nung mangin thaliam anita ani pu pilal nun puya sang zakua somriat panhit tanga sang ni le pariat pulal nun puya teya tia ko duat nana an ko thin hi February ni sorry sang kha zakua somriat panhi khan ratu khuwa pianga apa hi pilal muana ania anu chu lal tlai pui ani unau pali mi pa pakhat le meichia pathum zinga anau pang berani te hi anau panlai tanga nau pang fel tak le khathiam thai tak ania ratuwa hian primary le middle school azawa athulama hian an chung ko har satna wangin aizol lilivenga apateya puvi mal so mateina omin lekha azir chun zoma kumsang ni pania pol som pani thatakin apasa Mizoram Sarkar buat sai entrance test kaltlangin phailama BE zir tura thlan ania chung kolam sumhar satna wangin ahun taka azir na mun tur atheng man lawa azir na mun athlen tlai dewa wangin kolei sautu ten anlo an middu talawa se om ti takle ril runa emin Mizoram alo ho chuak le a hetianga azir thaitak silawa chuan ratu Kauran Presbyterian English School zirti tuhna athok ve tari a hemi nuwa hian luangmola Kauran School reivak lo athok le ani Manipur nula fel tak Emmanueli au te hna ratu khuwa lo omnen in mel du in anin naya fanau mal sona pathum pathian ina pe a chung te chu lalmuan omileit lalbiak luale ramdin tharate anni hetianga akal kolve lai tang to hian missionary a kaldu na lian takanai thina synod mission board in missionary deal na hun a hong ti hriat ve le adil ve ta ngala synod mission board chuan pre service training turin alo lata a alom leya pathian kauna ti chiang tu angai ani kumsang ni le paruk chung chu pre service training nain mission veng thanga missionary training center a hun amanga missionary atana lak zuyanita ani home mission south pathuam pui a evangelist teacher na thok turin February ni som sang ni pasaria ankala anchung kwa in afatenen hlim le phu takin ankala anom na tur he kilkhor le ma se anlung a oi hle ani wathuam pui a hlim taka tholain an fanu paberlal muan omi kumngami chu malaria wangin nisom ni paruk thanga sang ni pariata aborala antua hle a lusun khohar tak chungin an rong bol na ero chu an thok zela hetiang ani lai hian lal nun puya po khosikin apibuai ve ta fowa ratuwa apa lungphuna alo ho chu aizol aron thlen thak le chuan pu simal soma apate teina khosik chungin aluta khuma an han mutir nu loka atong waya pathian thu te asoi mial miala abuai ta hle maya Dutlang hospital an tlan chopui ngala
aluak deuh reng boka adin hun chu a that lo em awangin ICU a anda luta heta hian hapta ni don lai a oma doctor le nurse ten theito pa an chu chungin nisom ni thlasom pakhat sang ni pariata van kauna changin lalpa hne na akalta ani arwang chu chaltlang lilivenga apate ate ina lak ani a Reverend Vanal Bela Synod Mission Board Secretary in Ursun takina vuya ko ran mi puile aizola missionary omang angte avuina hian an kal thle ani lalnun puya hi le kathiam thei takni in electric lampo athiam viawa athona hmuna electric khoi ngai chia chuan an rin roll ber ani zai ngai na le hruai tu kong sang sanga rongbol na chanvo poimo chel thua khopa in pe ani a thian ten an hriat dan ber chu nung chang tha ti hi ani BE azir theitalo kha aril ru na hle a thian te BE zir zo aizola a han mu chu atliak no pani bera ma se pathianin arong bol tura a ko le ruat dan a han ngai tua chuero chuan pathian hne na lom thu a soimol mol thren an fanu pazok khi kumngami lek ani lain malaria natna wangin wathuam puya athia Emmanuel hian har satakin afadang te hi aizola lalnun puya pate ate belina enkola annu faho kwa khom theito tur langwal fel takmai chu apate aten neile mai thra sia in an nei tira tuna hian an chung kwa in lim takin ramhlun sport complex a an khosa a lalnun puya nu po hi risel thatakin ratua aladam ane ole tuntumatan chuan khati zong kha nile phot sela